السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي يتولى الصالحين ويكرم المتقين ويحب المخلصين ويبشر أولياءه في الدنيا والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من عبد ربه وتولاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، فإن أكرمكم عند الله يتقاكم. قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. එමෙහා හම්දු සනායා තාරීෆ් හක් වෙගෙන් වනි කුලදුම්වන්ත මෑන් අල්ලාහ් එකලාගේ සාලිහ් අලතකුන්නන් එහිතරේ වඩි ගන්නවා රස් කලාගේ අදි තක්වා වෙරි මෑක් කුරව්වා ඉඛලාස් තෙරින් දෙකේ ලෝබි වඩි ගන්නවා රස් කලාගේ අදි එකලාගේ වලියුන්න දුනියා ආඛිරතුගා උෆා වෙරි කමුගේ ඛබරු දෙවා රස් කලාගේ මෑන් අල්ලාහ් මෙනුවි හක් වෙගෙන් අලකමෙ කුරවේ එහෙන් ඉලාහ කුනුවා කමන් අලු හෙකිවන් එකලාගෙන් එව්වෙ ශරීක කුනුවේ අදි මුහම්මද් ගෆානි එකලාගේ අලාකමෂා රසූලා කමන් අලු හෙකිවන් මෑන් අල්ලාහ් මුහම්මද් ගෆානෂා එකලේ ගෆානුගේ ආලු අස්හාබුන් නෂා qiyamat ad-dan hiyogtuga ebekallunna tabawiha bayka salawata salama baraka labwande efahudane muslim akhunne tiye emme takunna sha ahorenga amil nafsa man allah taqwa man nasihat teriwe wasiye kuram ekalange wahi kurawwa fawa bas fulegge mana gawe adi tiyabami hun allah taqwa veriwashe adi hamakashawarun tiyabami hunni ekalangiya baddalwane bayaku kan tiyabami hun dannasha
adi mu'min takunna kalege faanun ufaveri kamuge khabaru devwashe muslim akhunne man Allahuge waliyunnaki kombaikkan dannanje insanayan ekalaange waliyunge daraje wasil weveni kihinakunkan dannanje ekalaange waliyunna devwa daraja jazaaki kubakan denegannanje miswaltage jawab man Allahuge kalam fuluga ekalaange angawa fave man Allahu wahi kurawwa fave ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم معني دناشه هم كشورن الله وليون مچن إبس بيرنته adi evrenni hitama qur'ane bayku kamga vesnu meveme evrenni iman ve taqwa verive ulunu mihune duniyege hayatu gayya akhiratu ga evrennan ufa verikamuge khabar hutte Allahuge kalima fulutaka badalu avumen nan hutte boduwegenwa nasibuli bumaki hama eyye ibn al-kasir rahimahullahu widalu wefave man Allah miyayatuga ekalaange waliyunnaki iman ve taqwa verivi mihun kaman angawa fave fahi taqwa veriwa komme mihaki man Allahuge waliyi qiyamet dohuge birweri kama baddal qura iru eba mihunge maccakan evves birweri kamen nei adi duniya matiga eba mihun dukula kantakan hitama evves nu qur'ane muslim akhunne man Allahuge waliyeka beveni maganu de sharute furihama wegen furtama sharutaki man Allah furihama yang iman bumaiku ekalaange ya evves etche sharikunu kurun devana sharutaki ekalaange taqwa veriwu ei man Allah engevi emmeha amru fulutaka kiyamangane ekalaange nahi kurevvi emmeha kankamun durheliwu Allah subhanahu wa ta'ala ruhiwadi nugannawa adi nahi kurawwa fawa kantattaka durhelivumaki ekalaangiya kuttam umuge gotun insanaya kurevene emme mativeri en amal al-imam al-hasan al-basri rahimahullah bidalu fawe man Allah nahi kurawwa fawa kantattan nuko dukollumavure rangalu kame ekalaangiyattaka alutakun nukure muslim akhunne man Allahuge waliyunge darajayeki waram mativeri darajaye ei nabiyunna shahidum bes e darajayakan nuhanu boda shauqwari wadannawa ebe kalunna bes libuman edi wada gannawa darajaye man Allahuge waliyunna behegotun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa fawa bas fulegge maanagave hama kashawarum man Allahuge alutakunge terem bayakuwe ei nabi bekalunne nune adi ei shahidunne vesnune qiyamet dohu man Allahuge hadratuga waliyunge daraja nabi bekalunna shahidunna feni wada gatumu e bekalun e daraja dahiveti wada gannawane ashab bekalun dennevi Allahuge rasulai ebami hunnaki kombaykan aharamennan angawa devwashe ekalege faanu hadith kurevi ebami hunnaki ekaku anekaka demedu evves gaattimage kamuge gulumen neti ekaku anekaka mudale dinumaka nula ekaku anekaku deke man Allah taka lobi wimi hunne man Allah gandi hadith kurawame ebami hunge munu tayki nurun ujala wefawa munu tayke adi ebami hun wahushi nurun wa minbar takigay mistakun qiyamet dohum birgan nahindu ebami hum birennu gannane mistakun qiyamet dohum birugan nahindu ebami hum birennu gannane adi mistakun hitama kurahindu ebami hum hitama evesnu kurane eyaffahu mi aye kiyawa vidalowi ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun mane dannashe hama kashawarun Allahuge waliyunge maccakan evves birennete
adi evrenni hitama qur'ane bayku kamga ves numeveme muslim akhunne kitamme man insanaku kamga vies kitamme taqwa veri alaku kamga vies emiheku midinuye duukuru maffahu den aharmennan ehiturum gotun ein bekalaka koddevene evves kamen nonnane islami ummatuge bay qawmtawga kon ule emme nurakka ter ikkamaki salih alunna wali verin kamuga deke bay mihunge qabr washagen rana etantana domvelila voddilla zinetteriko etantana naduru bune ziyare kurum fada kankan kon ulum adi yevure nurakka terikamaki e ziyaret tawga fastanu deifawa mis mihunge kiban kankaman edi dennebu ei kandelegen huri shirku gamale miveni kame vejjaya eveni ziyarataka dida hadiya quran naduru bunuma bay ziyaretan hunna rarrashuga kuda kudin donkiyonuwata kanja alaen kiruma etaketi ziyaratuge namuga hadiya kuruma etantam balahatta farattakum etantanan anna mihun atun eki nannamuga faasaya takete naga ulumaki mi rajyega ves kon ulunu shirkuge amalta muslim akhunne mi tawhid gahulwerin koggem wane kankamennu mifada amaltaki man allah fiyawa budan alukan qura mihun qura amaltaka egwen amaltake mi tawbanu e maru ejjanama nufus sawane faafai mifada shirkuge amaltaka durheli umatiya bami hunna gowalam alamenge veriras kalaku alamenge diriulun islah kurabwa iman kama taqwa verikan alamenge kibaga damahatta wande ibaras kalange waliyunge terembumge tawfiq alamen debwande barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم والجميع المؤمنين والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إمها حمد ثنايا تعريف حق وجن وني من الله إكلام منوي حق وجن ألوكم ببيهن إله كنوا كمان ألو هكما إكلام ين إب الشريك كنوي أدي محمد غفاني إكلام على كمشا رسولا كمان ألو هكما من الله محمد غفانشا إكلام غفانو آل أصحاب النشا قيامة الداندن هيوغتوغا إبيكالون التبعويها بيكا صلواتا سلاما بركة لباندي يفهو داني من الله ألو تكوني تيبامي هم من الله التقوى وريوه سرّا فالوغا إكلانغ أمر فلتك كيامم بولنبا مسلم أخوني من الله إكلانغ ولينا بهيغتم ورد تفصيلكو قدسية حديثك وحي كروا فوا بس فلق مناغاوي تمن وليك عداوة بجميع دناش فهي تمن رسكلانغ إينايا دكولان هنغرام إعلان كروا فيمي أدي تمن رسكلانغ ألاغ مچ تمن رسكلانغ فرض كروا كنتتن أدا كرما بوري تمن رسكلانغ حضرتغا لبويتكم بدو عملكم إي على تمن رسكلانغ يا كتم واكمغا نوي أدي تمن رسكلانغ إي على أدي تمن رسكلانغ إي على دكي لوبويدكم فمدان دين
එයාලා සුන්නෙන් අලුකන්තක්කෝ තිමන්රස් කලාංගියා කුත්තම් වුම්මති දෙමිහුරේ අදි එයාලා දෙකේ තිමන්රස් කලාංගේ ලෝබියොඩිගෙන් ෆිනම එයාලා අඩුවහා උලේ ඉවුන් කමුගා අදි බදා උලේ බෙලුන් කමුගා අදි හිෆා උලේ ඇක්කමුගා අදි හිඟා උලේ ෆෑ කමුගා තිමන්රස් කලාංගේ වොඩිගන්නවා හුෂීමි එබහි අල්ලාහ් එයාලාගේ අමල්තන් ඉස්ලාහ් කොද්දෙව්වා සීදා කුරබානෙතේ අදි ඒ ගුණවන්තකුන් ඒනා කොන් උලෙනි මුලින් වෙස් අල්ලාහ් රුහිවඩිගන්නවා අමල්තකේ අදි තිමන්රස් කලාගේ හදරතුන් එයාලා කමකන් එදි දන්නවා ෆිනම හම කෂවරුන් තිමන්රස් කලාගේ එකමෙන් එයාලාය දෙව්වා හුෂිකන් කෂවරේ අදි තිමන්රස් කලාගේ හදරතුන් එයාලා රක්කා තෙරිකොද්දෙව්ව මන් එදි දන්නවා ෆිනම hama kashawarun timan raskanange elaya rakka terikan devwa hushkan kashaware muslim ahunne isvedi hadithun saaf ko bayan vigotuga mihaku fardu alukantahuge itura sunnen alukantaku man allah kuttambe emihegge gunawantan man allahuge amru fulutaka eggota kiyamanko haram kurevvi kantattakun ekkibako ekalange lobi wodigannawa gotan ulumu man allahu emihaka waagi verive wodigannawane emihegge hajata fuddawa adawateringe kiban rakka teriku devwane mi kumfada ma mativeri darajayetto duniyega amankama kamiyabi libumuge itura akhiratu gaves amankan libi suwarugen mati maqamu libene mi aharamenge tereng komme mihaku wes hasil kuram masakke kuran jehe darajaye muslim akhunne hitamaki man allah miha mati daraje devwa fawa waliyunna ihtiram kurum genamuga shiruka bid'a muslimunge ummatuge terega feturi faawun mige emme mashhur misalaki abdul qadir al jilani rahimahullah behegotun dekeve wahakata misalih ilm veriyaya behegotun hadagin eki wahakata dakka ade ekalege faanuge fushun nufenna etak kame ekalege faanan nisbekko karamatuge namuga faturawule muslim akhunne de duniyege rahmatekamuga alamenge gata man allah fonu wiman nabiyya muhammadun sallallahu alayhi wasallam ge macca salawata salam lebunge de dua kure mi mu'minunna man allah amru kurabwa fawa kame ekalange wahi kurabwa fawe inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima manai hamakashawarun allah ekalange malaikatun nabiyya ge macca salawa labbate e iman vejjemistakunne tiyabamihun ekalege faanunge macca salawa lebbunge de dua kurashe ade ekalege faanunge macca salam lebbunge de tiyabamihun gina in dua kurashe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين هدوا بدكور برسكلاكو محمد جفان الصلوات سلاما بركة لباندي أدي تدمج لبدان تبي بهتر خليفة إن شاء إمها أصحاب بيكلنا تابعي بيكلن مصلوات سلامك شامل كرباندي هدوا بدكور برسكلاكو alamenge emmennaki ibaras kalange waliyun kamuga labbande alamennan haqqu wegen wa gotuga ibaras kalange yan alokankakko ibaras kalange ya kuttambumuge tawfiq debbande emmeha rogataka balimodukum alamenge rajya rakka teri kurabande alamenge terem baliwe olemi hunna shifa debba furiha masihhata aafiyatuge ni'men alamennam minbar kurabande haddava bodu kure viraskalako alamenge rajya tiyage kurabba tiyage kammati damahatta wande rajyege emberikama masverikama danduverikamuga baraka labba
ෆුදුන් තෙරිකන් ඉතුරු කුරව්වාඳේ රාජ්‍යයේ ඉක්තිසාදී සිනාඅත් වරුගද කුරව්වා තියාගිකම ෆාගතිකම් මින්වර කුරව්වාඳේ හද්දවා බොඩු කුරෙව් විරස් කලාකෝ මේ ලොබුවෙති කවුම් අමාන් කුරව්වා අමාන් කම්මති දමහට්ටවාඳේ ඉස්ලාම් දීනා දුනියේ කන්තන් ඉස්ලාහුගේ මගුන් හිංගෙවුමා ටකා ඉබරස් කලාගේ මෙදුවෙරි කුරව්වා ෆාවා වෙරින්න හිදායත නස්රා තෞෆීක් දෙව්වාඳේ අලමෙන්ගේ තරේ මරුවේ ගොස්ෆාවා මිහුණා දිරි තිබින්ගේ ෆාෆ ෆුස්සවා රහ්මෙල්ලව්වාඳේ දුනියේ ගාවේ සියකන් ආඛරතු ගාවේ සියකන් දෙව්වා නරකයාගේ අදාබුන් අලමෙන් මුත්ති කුරව්වාඳේ ආමීන් اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صفوا صفوفكم على سنة رسول الله سبت دتره حسن نوننا گوت گاگ گات جهودان سبت ترتیب کروا مسكتم بيرغ سبتن هدينما مسكتك سبتك گولگن دانه گوت ترتیب کروا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.